Khubor pi baro syakatuk khubor jungi ke dbmnTv. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Penkrek ke harijan panchayat komiti banjubab sya ke sorkar. Syanu ke senchar paitbah Meghalaya ke ang ujun bet si marak. Lepelong ya ke lek men bam krai ha hotel Polo Orchid Dura. Batwer ke All Meghalaya Dancers Association sya ke jing yakop syat batwa. Bat mentangin pa sya ke khubor bakham benya. Hadin bagi sorkar kalapan mi ek blueprint ye kibriu ki basyang basa hathem yau maulong bikin jubab hapok kashpau trik Iaiong shwaban penkindria ye ki syakiwe pat ki jaka ha kajan mit sau trik Iaiong kat tu kat ningut ki nonglum Khubor kilai kendo yu Gurjit Singh unong yalam bat usketri jangka harijan panchayat komiti HPC. Gurjit Singh ulai thu baka HPC kalapan kre ke jubab halor ke jingpet benya ke blueprint ke baka sorkar kalapha bat ulai thu bhashwa ke shpau tarik na kaliang jangit khot ke HPC kinnet banya kendo ye ki menteri ke sorkar Jylla. Uni undang yalam jang ke HPC ula kentat ye ke jing ong jang menteri penroi sor ubas nyaw bahalang dhar baka sorkar kalai kendo shen bat ki khot ke HPC. Henry uni unong yalam ulo ong bakajing kendu bakat du jangki bat ke sorkar kadai haka arpu kendai terik unai lor arjar arpu ar. इलेक्शन हो रहा था पहले तो गवर्नमेंट भी इलेक्शन में बिजी था हम लोग को इनवाइट भी नहीं किया तो इसलिए मुलाकात नहीं हुआ पहले। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि रिप्लाई देने के लिए तो हम लोग रिप्लाई देगा 10 तारीख तक टाइम दिया तो रिप्लाई देगा। रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग तो रिप्लाई दे देगा 10 तारीख तक। यहाँ प्रचारक में इधर में कोई इलीगल है नहीं, गवर्नमेंट भी बोला है। डिप्टी सीएम भी पहले भी स्टेटमेंट दिया कि इधर में कोई इलीगल नहीं है, तो इधर कोई इलीगल कोई है नहीं है, जितना है सब खुद गवर्नमेंट भी बोला है कि हम लोग को कोई इलीगल नहीं मिला इधर में। तो जो कॉलोनी है जो हरिजन कॉलोनी इधर में यहाँ पे तो कोई इलीगल नहीं है, और साइड में इधर उधर इलीगल होगा उसका बारे में तो हमको पता नहीं। और गवर्नमेंट भी का जो फंडिंग है उसमें भी कोई इलीगल वो लोग बोला कोई इलीगल नहीं है। कोई 342 फैमिलीज ना, तो मतलब 348 का जो सर्वे है गवर्नमेंट तो हम लोग को बोला है कि जो अभी तो मतलब इधर में इलीगल है, हम बोला इलीगल कोई नहीं है। 2008 में जॉइंट सर्वे हुआ था उसमें गवर्नमेंट मतलब जो है 342 ही फैमिली मिला है, तो अभी भी 342 फैमिली है, ज़्यादा तो नहीं होना जो है। तो इलीगल तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम लोग ज़्यादा बोल रहे हैं गवर्नमेंट कम बोल रहे हैं। जो 2008 में जो हुआ था वही है अभी भी, जो हम लोग बोला 342 वही है 342, अभी भी 342 है, पहले भी 342। रिस्पॉन्स तो भी देखेगा 10 तारीख को जब हम रिपोर्ट देगा तो पता चलेगा। हम लोग भी चाहता है परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट अगर पॉजिटिव होगा तभी होगा। नहीं देखो ये तो रीलोकेशन का जो इशू है ना वो तो छोटा सा इशू नहीं है ना, बहुत बड़ा इशू है। इधर में तो इतना फैमिली रहता है, उसका लीव एंड लायबिलिटी का सवाल है ना, तो वो जब तक मतलब वो इशू जो है डिस्कस नहीं होगा, डिसाइड नहीं होगा तो कैसे रीलोकेट होगा ना। अभी तो मतलब रीलोकेशन करने के लिए तो अभी मतलब अगर बहुत कुछ बनाना पड़ेगा ना। अभी मान लो खाली ब्लूप्रिंट दिया है, ब्लूप्रिंट के ऊपर में काम होगा ना। Ke election arhajar arpulai kalalin shop bat limpat hamausiang ye ki patba ke Jylla Meghalaya barok kawe habatang ke NPP kala job bungut ki MLA kata arpun riungut kat ba ki wei pat ki seng ki bakam beki e jat benriu ki lasha padat hasuin beneng kum ki senior siar ke UDP ke job khat wengun ke Congress sangun TMC sangun VPP saungun BJP arngun HSPDP arngun PDF arngun bat independent arngun Barok ki MLA ki long san pu kendai ngun lak not na soyong baklat ukertong kendiat sngi shwaban tap vote. Ujun bet si marak General Secretary ke MPCC ulak ang bat linear ya ke jing theli ke senchar pat ba Meghalaya namar bomdon ke liang persya banyadai ke pat ba hayeng dorbar tauan ke Jylla.
Ula keli balai kiseng sanhima ki bamdon ha kaliang sensyar kimye teli bante asong kum kawai kaliang persya ban mi khmat ikipat pa hing dorbar. Ula jubab dan ledihi kini kejingkeli dah keboong baka sensyar pat ba klem kaliang persya ke kelalong ke autokrasi ne ke dictatorship jong ubriu shimet ne jong kawai ke parti. Kesensyar pat ba ke yeng hasau teli ki kejat ke legislature, executive, judiciary bat ke free press. Ke legislature ke kentup ya kaliang sensyar bat kaliang persya. Ujun bet si marak uloong baka demokrasi ha Meghalaya kalapet lailum laiwa. Kipat ba ki ang lingo tinghong ha kadum ke lingo. Ulapin kan mau da keboong baka sensyar pat ba kadai ke jong kipat ba da kipat ba bat na kebenta kipat ba. Maria pinbena ke United Nations UNO ya usnem arhajar arpulai kum usnem bam krai shitulup ke perthai keri India bagi Jylla Meghalaya kalatur syakmat ban pinki imbyang ya kerep krai bat kenturu ikipat ba ban paidin terai syaka bam kasa ya ukrai nomor uni umar bam udai ubadap de kisbo bakordor ban pinbyang ya kibor met jong briu. Ke North East Slow Food and Agro Biodiversity Society ringkat bekitanak Tremont ngobha na lum garo kila pelong ya kejing rakhi usnem bam krai da kalek men aman asong millet festival ha kasantrik Iaiong ha hotel Pulo Orchid ha dong dakop gri tura. Ha kini kesngilek kemen le shimenta de kiseng nongrep kita nak terekam ke sorkar ha ki lum garo ki school college bat ki nokma na ki ilaka bapher. Lepli kini kesengilek kemen do Abhishek Gowda SDO Civil Rongram kum Kwangsan. Karimchi and Marak Senior Associate of Garo Hills and Nutrition kalakren halor ki jing mentoy na kajing bam testa ki kinja krai namar ki don bun ba ki vitamin haki. Ha kini kesengi la don ru ka yaw de thiet ki jing bam bala shet de ki chur klau babun jat be ki riulum garo ki lumun bhaban bam. La de ru bun jat ki chur klau ki ba kheken rei ha ki klau ha ki ni ki banai per em. The Millet Festival, as we all know, it is conducted by NESPA, that is Northeastern Slow Food and Agro Biodiversity Society. This is a platform, as we all know, which works to promote and create awareness about the indigenous and traditional food system, and which indirectly and directly helps in preserving the traditional knowledge, and also also focuses on ensuring proper nutrition to all the people. That is the main objective. And we also know that especially we are also the majority is women. So women, we are considered them as the custodian of biodiversity, as they are aware of all the knowledge, different food practices and different food system which is coming from ancient times. They are the like knowledge carriers. They are carrying the traditional knowledge as generation passes. So I appreciate all the women present here, and they are working and carrying this wonderful tradition forward. And I also request all the audience present here to pass on this wonderful tradition to the younger generation also. I hope that is also one of the objective of the NISPAS, that involvement of youth in order to improve this traditional food system, and in order to celebrate and appreciate the traditional food system. Today we are celebrating the Millet Festival. As we all know, the United Nations General Assembly in 2021, it declared 2023 as the year of International Year of the Millet. So this is a wonderful day that we are gathered here to know the importance of the millet. Etc. These are the millets which has high content of calcium, iron, fibers, etc., which is good for our health. So I was interacting with it was person from Shillong branch NESPAS. He was telling that before this PDS system came into force, all the people used to have the millet-based diet. So that's why even if we see all the old age people, they are like pretty healthy and strong than the younger generation. So that is one of the reasons. So we should
know the importance of millet-based diet and importance of millet. Ka All Meghalaya Dancers Association to AMDA hakani kakinti ka khot ka wer ya baro ki riu don sap ka Jylla ki bakentup na duk gisamla bat ki hebrid sya ka jingya kop wai bat shot Meghalaya Superstar State Level Season 6 ka ban sa pelong hau benai Iaiong bat penkut hau jemang. Ia kini ka jingya kop wai bat shot in pelong lingba ka online ka bemut ba kinong shim benta kin yo ban pa ki video jangki sya kini ki number Nhiều hình riu sao iwe kendai arnot pra san lai. Pra nhiều kendai sao iwe san arsan. Pra iwe lai iwe kendai lai sao kendai ar lai. Kendai pra hình riu lai pra sao lai iwe nhiều hình riu. But lai kendai hình riu ar sao kendai iwe ar link ba ki WhatsApp. Ya ke semi-final but final in penlong dako offline. Kabayrung siya ka semi-final but final kan long siya hajar tingka marwe. Kibara e katong jingjab kinyo e buskit marshilak tingka hakasya bat karwai. Kani Khubor ngai Khuble yepi yaki nongshat bat kinong rwai trong ka Jylla Meghalaya khamtam yaki rilum khasi jaintia bat Garo Hills nakele jungi ngi pentip sepi ba nakaliang ka amda ngila jupenlong ya ka Meghalaya Superstar Season 1 nadu arja kan riu hadu menta ka Season 6 ti kumta sa season 4 nakaliang jong ka seng ngila thumu biang ban penlong ya kani ka online audition Meghalaya Superstar Season 6 kai gi jing thumu gi bagi penlong ya kani ransan kadai ka we gi jing thumu ka ba ngin betelinti nak menta kini ki hybrid bar ki samla dan sap jong ka Jylla tena ka ai ka bangi ngi thumu ka long ba ngele kumnu ban pelinti ye kini ki kena samla bar ki hybrid om tang hadi ka level jong ka Meghalaya Superstar Season 6 bat ki we dia andai ka ai kelenti ka bangi ibu ka thong ban kentiu ye ki namar pitep ba ka sap ka phong kadai ka we kelenti kadai ka employment ban aikam aijam ka ai ka bangi I ba ki bon ki we ki banabar jong ka Jylla Meghalaya ki bakun thop kum ka Assam Kolkata Mumbai keleng Dailim ba kani karansan ngi ka kalalong ka way ka employed ka yo kam yo jam ban yarap ya yung kasem te ngi penlong ya kani ka karansan hakit nem ki bladep ru ngila yo ban kentiu I khna limba kani karansan haki ransan ba pher jong kari India te nakaliang jongi kum nakaseng ikitu sepi sekitu ki kimi ki kipa lane ki samla ki badan sap panpa ya ki video hakini ki number ki badan hakani ki screen lane ka poster ka bangila buang ni bat hadian ba ngila select bat ngila jiep ba ya ki no ki ba activate bat ngin penrung ya ki sya ka semi final bat naga semi final kan long direct batch sya ka grand finale kumtang ikin tu yepi banya snok tilang bat peni ya kasap kapong kapapidan kenang ba kasap ka jong pi kan sakut no tang hayeng nene tang hasinong Khuble Shibun Kinongkit kam ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association haka jingilam u General Secretary uba Alquist John Carbani kalalit ban yikendu yu EM in charge straight ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC haka santrik u Iaiong ban ut halor ka jingjallay ki driver bar Jylla ki bayat light na Khubor jang ka District Council kini kinongnya kali kamay na kiway pat ki Jylla ki rung ki mi light load claim apply ya ka labor license na ki HADC Takas ni iwan banyak kendu ia mencas so katrit buat kunjuk ia mencas so labor hang ne buat district council ba iwan banyak kendu nomor bangi las ia tengku jinge sibun ne habai dei buat kinegi non tribal selane kinegi mender ki bayo men kamai suk hakan negari ke bi jungi ba habai dei ngiwan berkentur district council ba nomor bangi pej habai dei bagi we ginong bela kum ki dekhar ni ki mender ki apply kata ka labor license ya ta ka work permit rei
ngipat ni hal rangi pai khmat habai de kena kam nya kali pat kampat judan kata ban ong ba unu non tribal sene unu dekhar don kata ga labor license te bun sen ni julap hi gini dekhar habangi keli kumno me wan na bihar me wan ban kamai sene me yo license ndrai ni da keli ka labor license ru bun kim don kata ga labor license pat na kaling do konsel lu kampat judan ni ru ban pai khmat habai de bat kanegi kana ka issue ka ba habai de kam nya kali te na kaling mi kum sang hi ngi sngo deban ngi so deban kentu jore ka dus konsil ba kan phai khmat lem habai de bat kan ka kam nya kali ke jungi ban ngi kentu ru la dala li te dalile ru igni ginan tribal sini gi mender le mdei ru ban ai kum tagi training license nomor ba bale kan kam nya kali hi da mangi hi ki trairi muluk ni la hi bangin trai dalade jadi tangita hi Tisbo kay ka senjam kapal nakliang ka district council kam simkhia hawi dei ba kane ka labor license na kam ta ki tribals ki pila ong habai dei ba kane la da nakaling district council kam phai khmat la ne kam simkhia habai dei kane kam ta ta nakaling jungi kam seng hi ngin sa song ban prakhat bangin sa sim hi da ko ka senjam yo le se ka dei ka ba senjam ka ba kham e Kajanta Institute of Technology Jowai da Kajingrishan jang Sarkar Jylla lingba ka Meghalaya State Skill Development Society Department of Labour Government of Meghalaya hapo ka scheme Skill Meghalaya kalaplay kajing hikai web developer klim kanu kajing siu na kabenta kitu ki bawan sha hikai ye kani kajing hikai web developer laplay pat ba do ba wailat miki Shilla Emily ha ka Southrick Iaiong ha auditorium jang ka kyang nang ba government college Haka jingkren uba wailat miki ulayero ikinong penyat kini kejaka hikai kabel pelilat iki samlajong kini kejuk banyo rungkam haki company babunjat amtang haki tanak terekam ke sarkar. Ulaken turu iki samla kini kenong ba bat kathan hibarok kawai ban shim ikini galat ban pentebit bat penkre elade ban rung shikikam kiba kini kejuk kedawa katkum kejingyat Khubor ulaong. Hakani kesngi pili ladon lang ke Dr. E.M. Belak, Principal Kiang Nang Ba Government College, uba Lambor Mi Suchen, SDO West Yanta Hills, ba Bankit Bor Marwin, Managing Director GIT, Jowai, bat ikajingelang lepeniat dekakong Sanda Miki Pasak. Like in few years, like Jowai, still now, we are facing the problem of this garbage issue. All of you have witnessed that. But if you see in other cities, what the people used to do, some NGOs, some students, they used to come that please give us that waste. We'll treat it. We'll treat it. We can make manure out of it. We can recycle the waste, the waste garbage. That's what I was telling you. You have to look for a cause. In one way, you are helping in keeping your city clean. And in another way, you are creating a business out of it. So that should be your thinking now. So that's why I'll request you. But most of the time, I'll tell you, government cannot do everything. Government cannot do everything. Government can only show you the way. Can only show you the way. Like today, I'm very happy that this Skill Meghalaya, under Skill Meghalaya, we are starting this web developer. But mind it is only for 3 months. We'll give you the basic. But after that, it's you who have to continue it, who have to find a way how to master it. It's not that after 3 months, then again you will look for another training. It will be useless, I'll tell you. And I'd like to request our skill development officer here is along with other department that I have seen in before, that before starting any training, we have to do a thorough survey of the area. Because like what is happening in this DDU GKY, where they are giving training and then they are trying to put the student after training to put in placement. But what is sad to see is that means the trade where they are teaching,
It is not the trade where we can use here in Giant Hills or even in Meghalaya. After giving training, they have to go to Delhi and Mumbai. Which, like, I don't think like the parent will send, and especially where the pay is very less. Haka Jylla jangka Executive Council jangka Seng Kisamla Puli Khasi Students Union KSU kalalong Dangshen haka South Riku Iaiong kalarai bandawa naka sorkar ban pentre kami ke inline permit but inya krench pangkal linti rel. Hadin ke Jylla Presiden ke KSU samla Lambok Star Marngar ulai thu shkilat pathai Khubor baka Seng kalai teria thai bha yaki babon kimat bat ke jing jangka jat benriu ki baka Seng kalai kunnadu menchwa bat ki badang sa teng kat hadu minta ki bagentup ya ke ILP ke ketin Khasi bat ke kam Khubor. Uloong ban nakaliang geseng kalarai ban kliap shwai ke linti rel bat de ban pen urlong yaki kam ki bakam don kam nak benta ke jat benriu. General Secretary Samla Donald Thaba ulai thu bakaseng kalaya tai bhai ki jing jangki para do parasnam ki basyang basa haki wei pat ki Jylla jangkari India. Ulo ongru balaya tai ban penlong ki election jangkaseng namar kesamoi terekam kalakut. Khat unit prepare dia halal ki jing prepare bat ke juk po di lasnap lasgo je jing ai jumut halal isu di barang sak ben ni kita. Kebanang kong ilayo panyatai thir seni baham ni kalong halal jing nang saput ke ni ke resolution halal ILP tin kasi ki bobon ni dekat kila ai jong jumut ya kwa nakaliang kasi si ke sesung berkat ke sini jak ban ye ten berpudin ya ka bar 100 namar ba nakaliang ki suwat adin ba ke jin babat to an ke pas ke resolution khat khandai terik jong penai opera jong siap snem ada khandai bila pendap lo jong kamram jungi bandang ye pudin ke kam bila tho so menteri yang baru sekarang dia ru banjai perkemau le kam man bawan ki menteri sekarang dia sejalar ru banjai perkemau ni ke kaman tinggi tep juma nak noma kadau i ke kam kan sak adu kita andai nagaliang ke GC minta ke sini kalau IT bacanya ke CC bagaimana perkat kilat ti bertemai nang ni sekmat coba sian salong ru ya ka general election koseng ni layok budi temai sang yok ban usan khama ban perkat khama kam jeli ti ki mat babon hing layok ban yatai henrei mat trong ka kam khapu tu ke ke wei ke ba ke pasno kam tam tu unit bodan tu khapu repair na kaliang ka sengi ngam samla song thaj kumang le budin boro sekata je ka jing bom hun jupon pau jupon hun pai ba susnong ya ka ik la je ya ka wat ban kong tak fast face tu tu ki chaka pat adin balami tu ki jing bom sko bom hun na kaliang ki pat susnong na kaliang ka CC ngilayo ban ku markmat pat ai jumut ya ka sarkar pejabat sarkar barem bagai bende samla Khasi di Seng di badan Manipur idon angi gua TV wiki lam TV wiki di gani gejing ja hapo Manipur kapri dah Manipur ni man lagi jaka ki pan hajalar ni Khasi sha tombor Assam ne ai ru isu gale benbej Mizoram ngalam ne benbej ta in the process di gejing hapo Manipur pada kalong ba macam senang ni reports ba kadang ka jingsha nakol jingsha encroach jaka Khasi ilai di Shillong Khasi berada di Tamenglong district berkawai Jylla district ini di district border Wei di kejinggaran kejingwan je beri bangli di bas nang ban ini jaka nama Khasi dan jaka ka bahe ba yang irap tempau irap kuai ban irap rubber irap ini jaka juga syakri pada Khubor di kadan ke intimidation ru nomor ba kidan gini ki Jibri Meitei Manipuri Iaiong di mana Jylla di ai ka support ini bangli dimension senam hau panai mi cumang kita alit ko Manipur kita alit spot inspection di Shillong Khasi di balong affected jing lalit ilai i gejing baro di thamon pai sini ngilit no direct spot impal buat appointment dengan chief minister juga Manipur mengilayo di hari ni gejing keren ngila patai ngila peni bari Khasi ngila peni ba maki ngidi traditional boka Jylla Manipur nomor nadu ki por British ki la shong la sa bo ada ke Jylla Manipur mat kila peniru bisa ki satar ba ki piti ki land patas ki bla issue daka British government nadu 1936 ikut Islam ni dia ki kot jaka nadu 1936
Rei ke Manipur mementah pada longkam ai ke Islam. Jadi dia kebu jing shibun dan kalian chief minister pada wide assurance pada tho Eropa yang direct EU DC juga tang melong badi ban event kendang lu di nomor sabi an yang jaga kasih. Ini lalit nak tu janmit nilai kemen boro di nomor kasih Manipur kelak kemen. Rei benci sengi ni yo ini ki videos yo food call ki kasih juga Manipur ba kena encouragement kelasang agresif. Kelasang long violent ba keladan ke jiksa takti jing banyak Shillong orang Shillong juga Khubor Khasi village ini dipangili si hadi nang ta menit mencisni ke dan jing syasyo di NAKA di Shillong tu hi di jing bete berkedan ke jing perengam bersir di Khasi ba bisa pemedai international sini berkilik di Meghalaya. Bat dak itu ki Khubor ngila poi syakapakut tat hadu penginesyam yang kuble shibon.